Kanaba akawala akatoka ko. Nengera omwagalo w'abantu. Mpuliriza n'essanyu lingi nnyo. Honorable Juliet tuyimire tumwanirize. Emikorere kugenda meisho abahangu ku rugo mu bicweka bitari bimwe na bimwe harimo nk'abanyishenjero okurugo mu bicweka bya Buganda ba minister harimo nka minister Haruna Cheyune Kasoro, Hanifa Kawoya, Hajat Aisha Sekindi ogisireho n'abajwekerwa bumwe bembezi wihango mu bicweka bitari bimwe na bimwe n'abandi bebembezi abayika mukoro nigwo gumwe. Okurugirira meya wa town council ya Lwamaga omukuru Sam Kagwa amukoro ogu yayereka okwirarikira abanyayuganda kubine na bwanyima yebe y'omwani kutandika kushumira kimwe kandi yashaba abebembezi batari bamwe na bamwe mu gavumenti okugira ngo habeho kibabakorera ahubwo kuba abantu bona bakijumbira omukuhinga omwani bito bwa hate mitima bajegwira mu ngaro ahabwe beyi egumize mu kutera ahansi netusaba mutagandula computer mutegere ekisale beyi y'emwanyi abantu bano balimyenye emwanyi nze wewayogerera nti emwanyi tuzisimbe nali nina eka 3 nekati mpezeza eka 4 naye ziyinza okubanga nyinza okufuna okwegombozi jjawo ng'ebbeeyi efa mutuyambe ebbeeyi eterere. We ori chairperson w'entebe ya Katane ya Rakai Samuel Kagwa Sekamwa nawe yagumiza mu kwongera mu stampu n'ekinkumu ali kugira ngo abebembezi nabo bafeyo kureba ngo bakora nshonga ya mizi hamwe n'amashanyarazi okubitwara bityo bikayiko mu myanya eyibire bitakayikiremu Okusasanya amazi mu byalo amashanyarazi mu byalo amashanyarazi gegasize okosa abantu gayita ku nguudo okusinga n'olwekyo nga chairman wagedde meya amashanyarazi atuke mu byalo. We kandi oryo mukazi omuyishengera bwa district ya Rakai Juliet Subi Kinyamatama yagumiza mu kuterera eminyeto muranga kucebera kandi bakatora n'omwebembezi President Museveni nko muragumiza mu kubaretera obusinge nko bubatwire bine singate yatuyamba nakumba eddembe mu Uganda yonna bino ebirungi bye tulaba ebibala bye tulaba tetwandibifunye nga tuli mu dduka abavubuka mbadde mbasaba tuwongere muzeeyi yalaba future yaffe yagenda tukkiriza okukuba ekidongo kyaffe ate nga bw'okola emisana n'osiiba ng'okola ekiro n'osiiba ng'okola ki ng'odigiddamu nga tewali dduka tewali akwata ku mukono si weewaawo. Abavubuka bano honorable minister watuweereza sente ez'emyoga n'otuweereza ne parish development model ng'abavubuka balina okufuna ebitundu 3 ku 10 ku sente ezibazize naye abavubuka abasinga wano tebafunanga sente ezo. kandi we Javira oguyagumizamu no kusima omwebembezi w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni habwo kubahereza oruguto obwa hati orubahereze kusiba korasi kandi yashaba ngo nenteekateka egi egumizemu omumisho nangwa bareke kwerarikirira. Tukole video eno nga twebaza Yoweri Kaguta Museveni olw'oluguudo lwaffe era tumusaba atwanguyize naffe tweyagaleko mukiwulidde buli muntu wakifunika omukono waggulu ka video President Museveni akafune muleme kusindikayo nzenze kanama musabye owekitiibwa President wamu n'abantu abali wano bonna bakwebaza okutukakasa nti ogenda tukolera oluguudo lwa Lumbugu lya Ntonde era basaba otwanguyizeeko naffe tuwone enfuufu eno. Nko mulingo gumwe go kurwanisa okwibayibana kw'amataka we Minister Haruna Kasoro yarabura ba chairman b'ebyaro okufa kuta stampu nangwana n'emikono handagano z'abantu abali kuguza ebibanja hamwe no kwakira obutuga buke okugira ngo babase kurabyaho amataka gatari gamwe na gamwe. Mukomye okuteeka stamp ku ndagaano zemutategeera bulungi ez'okutunda ebibanja nabano simanyi bamanyerenda otegedde bulungi nti oli yeewoze
gwali noteekako endagaano noteekako sitampu nti ono atunze. Pulezidenti yandagidde nteekeyo etteeka eri ekibonerezo omuntu anaaba akoze ekyo emyaka 15 okukomera. Yagomezamu yarabura n'abo bonna bali kukulira amashomero kandi abagumize muno muzigo kwiha abazaire school fees abari kubeegesa ari kugira ngu n'enshobe kandi obwa hatiya yaragira kunaba RDC batandika kucondoza abantu abo batyo bakabata omu bitabo. Pulezidenti yalagira teriyo muzadde yenna kusasula ssente mu masomero ago aga gavumenti. Njagala kusaba se bwa RDC, njagala kusaba bw'abanga yasanguza n'agamba teri kusasuza ssente mu masomero ga gavumenti, nsaba kitandikirewo okukola. Gasha kwa Bashiru Karema habwa tayari West omulira kai.